ukuthi ngiyethemba ukuthi ne-green kuzo zonke iy'ndawo la kuzofuneka khona le video. Mina igama lami ngumsizi aka inkosi u-admin. Okwengenza ukuthi abantu abaningi bavuma-ke umalema noma-ke i-shutdown kamalema ngokuvala izwe ngokuthi-ke kwenzeke lokhu kade kufisa wey'ngane zawethu ukuthi-ke kuthuleke kanje ezweni kuvalwe-ke yonke into. Uthini umbono wakho? Ngabe mhlampe iphumelele yini inhloso kamalema ngokuvala-ke yize abantu abaningi bakhuluma lezo-ke ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi cha kubuye ngathi yonke into isahamba ngendlela umalema kade-ke eyihlele ngakhona. Mina ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi ucabangani njengoba-ke kubuya-ke ku-empty kanje-ke emarenki abantu abaningi bazihlalela emakhaya, abanye-ke babhizi-ke beqhuba-ke imibhikisho yabo ngendlela-ke enokuthula. Wena ubona kanjani? Ngabe mhlawumpe into kamalema iphumelele ukuthi-ke evale izwe? Hlangana kwi-comment section.